Kivu TV mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, twongeye gufata umwanya ngo tubasuhuze bifuza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe igihe cyose muba muri kumwe nanjye Eugene Nino. Ako kanya rero tukaba tugiye kubagezaho urwego rw'inzu 10 z'ibyamamare zihenze ndetse zinakuye neza cyane ziri ahantu heza. Tukaba rero tugiye kubabwira imuzi n'imizingo, tubasaba ko mutagomba kujya kuri yacu kuko tukiza ko ari ibintu by'ingenzi. Bamwe benshi muri mwe muba kugenda mwibaza umuntu runaka se abayeho mu buryo bumeze gute, atuye mu nzu imeze ite. Uyu munsi nicyo twakuzaniye. Tudatinze rero reka duhite tuzamuka uyu munsi tuje turi buhere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga inzu y'umuherwe cyane y'Irigeti. Inzu ikaba ari Xanadu 2.0, ikaba ifite agaciro kayabo k'amadolari miliyoni 125. Iyi nzu Xanadu 2.0 ya Bill Gates niyo nzu ya mbere ihenze cyane kuri uru rutonde, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 125 z'amadolari nk'uko twari tumaze kubivuga. Uru rugo rwa Bill Gates rukaba rufite ikintu cyose cyangwa se ibintu byose umuntu ashobora kuba bamwe na bamwe barota. Rufite umucanga wa zahabu wakuwe ku kirwa cya Karayibe, harimo ibihangano by'abahanzi bazwi benshi ku isi, ndetse ikaba yarakozwe hafi yayo, yarakozweho umugezi wakozwe n'abantu, ndetse ikaba ifite n'ibyumba binini cyane harimo n'icyumba cya Apollo. Iyo rero inzu iri ku mwanya wa mbere yitwa Xanadu 2.0 ya Bill Gates n'akayabo k'amadolari miliyoni 125. Reka tuze tugaruke tujya no ku nzu iri ku mwanya wa kabiri. Tudatinze rero reka dukomereze ku nzu iri ku mwanya wa kabiri. Iyi nzu ikaba ari iya George Clooney, ikaba ari Villa Lake Como. Yo ikaba ifite akayabo k'amadolari miliyoni 100, ivuga ko inzu ya mbere irusha agaciro ka miliyoni 25. Iyi nzu rero iri ku mwanya wa kabiri ni uko tubibonye ni Villa Orleandra ya Clooney iherereye i Gariyo mu Butaliyani. Uru rugo rukaba ruherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Como. Inzu itangaje cyane nk'uko namwe mubibona, kandi nk'andi mazu menshi y'ibyamamare, ikaba ifite aho gukorera siporo, pisine, ibibuga bya tenisi, icyumba cyo kuriramo pizza n'aho kurebera. Umwanya wa gatatu rero turahasanga nanone inzu ya George Lucas California Ranch. Iyi nzu nayo ikaba ifite agaciro ka miliyoni 100. Inyubako ya George Lucas izwi nka California Ranch ifite agaciro ka miliyoni 100. Iyi nzu ye ni inzu isanzwe yubatswe iri ku isambu nini cyane igizwe na hegitari 26, kandi ifite inzu yo kureberamo filime y'imyanya 300, ikaba nayo ifite hanze uruzabibu, pisine yo hanze, ifamu y'inyamaswa n'inzuki zo gukuramo ubuki ndetse n'ibindi. Umwanya wa kane turahasanga inzu y'abasitari babiri, Jay-Z ndetse n'umugore we Beyonce ya Los Angeles Stars. Iyi nzu ikaba ifite akayabo k'amadolari miliyoni 88. Iyi nzu ya Jay-Z na Beyonce rero uyu muryango ntabwo wigeze wifata mu kugura inzu yawo,
y'igitangaza iherereye mu gace ka Bel Air. Inyubako ifite pisine enye zo hanze, ahakorerwa massage, hafi ibikoresho byuzuye, ikibuga cya basketball kandi ikaba ifite n'igaraje rinini cyane rijyamo imodoka 15. Mu gihe inshuti zabo zabasuye, buri wese aba aparitse afite parikingi ye, nta kibazo cyo gutekereza ko ari bubure uburyo yabonamo bwo guparika imodoka. Reka twongere tuze tugaruke mu kanya tujya ku nzu iherereye ku mwanya wa gatanu. Inzu iri ku mwanya wa gatanu rero ni iya Angelina Jolie. Iyi nzu ikaba izwi ku izina rya French Chateau, n'akayabo ka miliyoni 61 z'amadolari. Angelina Jolie wamamaye muri filime nka Magnificent, aba muri Chateau ye mu majyepfo y'Ubufaransa. Iyi Chateau ye bivugwa ko iri kuri hegitare 1000 z'ubutaka, ikaba nayo ifite umurima w'imizabibu, ikaba ifite akayabo k'ibyumba 35 byo kuryamo, inzu y'ibirori, pisine hamwe n'ahakorerwa siporo agera kuri 2. Inzu iri ku mwanya wa gatandatu rero ni inzu ya Tom Cruise, akaba ari inzu izwi ku izina rya Rural Retreat in Colorado. Iyi nzu nayo ikaba ifite agaciro ka miliyoni 59 z'amadolari. Iyi nzu nini ya Tom Cruise iri ku musozi, aho ureba binogeye amaso. Ibice bihakikije, buri mutungo uri kuri metero kare 10,000, uri mu nkengero za Trerude, mu mujyi wahoze ucukurwamo amabuye y'agaciro mu misozi yo muri Colorado. Iyi nzu rero ikaba ifite amadirishya kuva hasi kugeza ku gisenge, inkuta z'imbaho hamwe n'ahanyura umwotsi hubatse mu mabuye kavukire, biba urugo rw'igikundiro, ikaba kandi ifite ahakinirwa honki. Tudatinze reka dukomereze ku nzu iri ku mwanya wa 8. Iyi nzu ni iya Ellen DeGeneres yo mu kinyejana cya 17. Montecito Villa niko yitwa iyo nzu ya Montecito Villa ya Ellen DeGeneres, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Ellen akaba afite inzu iri muri hegitare 13. Igishushanyo cy'inzu ye kikaba cyarakozwe n'umuhanga mu bwubatsi Wallace Forrest mu mwaka w'1930. Iyi villa ifite amasomero menshi, pisine ebyiri hamwe n'ikibuga cya tenisi, kandi aturanye n'abantu benshi nk'uko umuturanyi we Oprah Winfrey ndetse n'igikomangoma Harry n'umugore we Meghan Markle. Inzu iri ku mwanya wa 9 rero ni inzu y'umuntu w'umujene ukiri mutoya witwa Kylie Jenner Luxury. Iyi nzu ikaba yitwa Luxury Omni Holdings, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika ndetse na miliyoni 500. Uyu muherwe ukiri muto w'urubuga w'uburanga Kylie Jenner yaguze iyi nzu nziza cyane muri California, ifite ibyumba 7 byo kuryamamo, ubwogero 14, parikingi y'imyanya 20, akabari, icyumba cy'imikino, icyumba cya sinema yo mu rugo, igikoni cy'umutetsi wabyigiye na pisine yo koga. Inzu kandi ifite ibyumba 2 by'abashyitsi. Dukomeje kandi tugere ku nzu iri ku mwanya wa 10. Muri izi nzu twabahitiyemo zigera ku 10 z'ibyamamare zifite amafaranga, agaciro k'amafaranga menshi. Iyi nzu rero iri ku mwanya wa 10 ari nayo isoza uru rutonde. Iyi ni inzu ya Taylor Swift, ikaba ari inzu yubatswe mu 1934, ikaba yo ifite agaciro k'amafaranga
miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Iyi nyubako nziza yo mu mwaka w'1934 iri muri Georgia ni ya Taylor Swift. Iyi nzu ifite ibyumba 7 byo kuryamamo, ubwogero 10, umwanya uhagije wo kwakira ibirori by'abakire no gushimisha inshuti ze zo muri Hollywood. Iyi nzu mbere yari iy'umukinnyi wa filime uzwi cyane Samuel Goldwyn. Rero bakunzi b'Ukuri ku TV, mwari mwakomeje gukurikira ikiganiro cyacu dusoreje aho twabagezagaho urutonde rw'inzu 10 z'ibyamamare zifite agaciro k'amafaranga menshi. Tubashishikariza rero gukomeza kujya mukunda kudukurikira kandi ukibuka gukora subscribe kugira ngo mujye muba muri update kuri video zindi nshyashya zizajya zigenda zibageraho. Tubararikira ko ubutaha n'ubundi tuzaza tubagarukira mu byegeranyo byinshi tuba twagiye tubategurira. Ikiganiro cyacu rero nakagaruka, mwari muri kumwe nanjye Eugene Kubwimana.